Nyakayojo Sacco Limited bakwatanise n'abatura bo mutawuni ya Kitagata omuri Nyakayojo Mbarara City South bakozere burungi bwansi barukuboneza tawuneji inko muringo gwo kutungura ebyo biyonjo namwe n'ikisho bakora kuyonjo de town tuye kwatire mu abareba mwari umwami neza kubanjira kwa mwami Silva Kataratambi nabatire mu apron atire mu gloves n'imyaka niyeje mugireba ukanabona ina banajirata n'umwoga bitu kugira ngo ahantu abutwereza nabo babe icyo kureberaho aha bagenzi bitu nyungu mu komite baturamo jo twalete product zitari zimwe na zimwe zikubasa kuyamba abantu bito mucanga kandi akasente kace ninga samaguma bace mwe mutwa abentuletera nka product ya safe water and sanitation nyamwe n'abacara ntubasaba abatine tanks umka mugende mugambira abashija banyu Nyakayojo ariyo tanks kandi amagoma cye munonga aba bahire bukwato ebirumu ebyo kukoresa mu kuyonjirwaro rya Nyakayojo Health Center ya Kashatu bahazama makiti aha bakazibenda ebindi bukwato aha bakaza bahereze kuzara kandi nabo tubatwaya aho gavumenti yitu in fact tubatwaye yamba ari kuba abantu bo gavumenti kutukigize ndwara bikimanisanga na gavumenti neza kushoboreza kukice yesi tubaza kwiza buri mwaka tubahereze berabonka bikoma konkiyo makagawe wagahindurota umwaka gwatandika kugwaza kwa wasangana kwegari ninga gahinduka ejo nishonga nkuru kandi ncokora ntongera kutambura kugira ngo tubase kwindura amaka ningasi entasya abatura basimire Nyakayojo Sacco Limited ahabo kwatanisa nabo kuzambura town yabo no kwatira abakazi Sacco ekinyonka nyeko mute base kunyamba umuntu ngukanye nigasho umuntu ngukazanye kandi nyinshi base kunyamba mishubura yanje nishubura emboga mbukwatene banteva kuhinga kandi base kurushubura ni amakasenda kandi bazimanisha bangwe bite mwakora nanga batero muca Musako yanyu nanga ndeke memicha gasha kwa nitatukunda